Mwaramutse nanone kandi mwiriwe bitewe n'ingengabihe yawe aho uherereye n'aho uri. Reka nize neza ko mumeze neza kandi mushima Imana. Turacyari rwose kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 tugarutse mu makuru yacu. Ni amakuru menshi cyane rero tugiye kwinjiramo mu by'ukuri birumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kureba byinshi, aho tugiye kwinjira muri byinshi bigiye bitandukanye, aho tugiye kureba akantu ku kandi. Murabizi ko imirwano irakomeye, imirwano ni myinshi, ariko reka tuze guhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Patrick Muyaya ndetse birumvikana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo rwose bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nze turebe Chris Smith ibyo yatangaje ku Rwanda kuri M23, byose tugende tubirebaho. Turagaruka ku kibuga cy'indege cya Kisangani, nabonye byinshi byongeye kugarukwaho ndetse hagira n'andi makuru mashya yongera gusohoka kuri kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani. Turinjira mu mirwano ikomeje rero mu bice bitandukanye n'ubundi by'intara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Turareba kuri Kavumu Airport, turareba kuri Bukavu, turagaruka kuri Goma, turagaruka kandi ku buryo inyeshyamba za M23 zamaze gutakaza imbaraga zazo mu by'ukuri ku buryo bukomeye cyane. Yose ni amakuru turi buze kugenda tuva imuzi n'imuzingo. Turagaruka ku basirikare benshi bongeye kwitanga, bageze ku bihumbi 25, bamwe bitanze abandi barafatwa, bari badiployinzwe mu duce tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hari mu mugambi wo kujya gufata ngo Bukavu nanone, bashaka gufata Bukavu again, ariko mu by'ukuri ntabwo ibintu birimo bibagendekera neza ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23. Kanda rero subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera dukomeze kubana kuri uyu muyoboro wacu mugari. Wari uzi iki Iwacu TV nk'ibisanzwe. Reka rero twinje mu makuru yacu ku buryo burambuye rwose nta guca ku ruhande. Birumvikana ni imirwano ikomeje, ariko nababwiye ngo turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. USA Congressman Chris Smith ati you can't have peace while M23 is killing and looting. Ntabwo nta mahoro ahari mu gihe M23 ikica ikanasahura. Iri jambo looting I think nicyo bisobanuye. You can't have peace while M23 is killing and looting. Aya ni amagambo yavuzwe nande na Chris Smith. Ibi ngibi akaba yabivuze mu kiganiro kigufi kandi cyihuse yagiranye n'umunyamakuru. Uyu munyamakuru witwa Ariane Varasaz. Tumva umudepite wa Amerika Chris Smith yavuze amagambo akomeye ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko uruhare rw'u Rwanda, ahanura ko ibikorwa by'amahoro birimo kwangizwa cyane no kutubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington. Ntushobora gusinya amasezerano y'amahoro mu gihe wica kandi usahura. Mu kiganiro cyabereye mu nama y'inteko ishinga amategeko y'Amerika ku kibazo cya RDC n'u Rwanda, Depite Smith yavuze adashidikanya ati barashaka ko amasezerano y'amahoro akora, ariko ntibashobora gukora mu gihe ufite M23 atari ukwica gusa, ahubwo gushakisha amabuye y'agaciro no kurenga ku masezerano. Yashimangiye ko umutwe w'inyeshyamba za M23 wakomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ngo bigatuma amahoro nyayo adashoboka mu bihe biri imbere. Turimo gusaba ibihano nyabyo, harimo urumva ngo harimo gusaba ibihano ngo nyabyo, ngo harimo n'ibihano byafatirwa Perezida w'u Rwanda. Umudepite Smith yemeje ko igice cya kabiri cy'iburanisha ry'inteko ishinga amategeko giteganijwe mu cyumweru gitaha, kandi agaragaza ko Amerika izakomeza gukora ibi
bikurikira: turimo gushishikariza ubuyobozi guhana abayobozi batandukanye b'u Rwanda. Sanction nk'izi urabizi ko zegeze kubaho mu gihe cyashize, urabizi ko guverinoma ya Kinshasa muri bimwe mu bintu irwana nabyo ikora buri munsi tubona yitaho, harimo nyine kugaragaza u Rwanda nk'ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ndimo nkubwira ni ibyatangajwe na Chris Mifu. Aka kanya ntabwo turabona wenda verisiyo y'u Rwanda ikivuga nanone kuri ibi byatangajwe n'uyu mudepite Chris Mifu, nabyo tubibatangarize, ariko ibi nibyo yatangaje. Ngo muri uku gusaba ibihano bishya rero ni nabwo yavuze ko ngo perezida w'u Rwanda nawe ngo bari kumusabira ibihano. Ntabwo ibihano yigeze avuga ibyo ari byo, ariko aravuga ngo hari hano yavuze ngo mu nama ngo mu iburanishwa ritaha, ubwo ni mu bindi biganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko yari iri hagati nyine y'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo u Rwanda baravuga ko rutubahirije ibihano. Aha ngaha igihe kimwe mu bintu nibaza, hari ibyatangajwe uko byasinywe mu masezerano, babitangariza itangazamakuru, ariko hari n'ibitaravuzwe. Mu by'ukuri hari n'ibitaravuzwe, njye nicyo kintu nabonye cyo. Gusa ndibaza guverinoma ya Kinshasa ibyo yagombaga gukora twagiye tubona byatangajwe, harimo gusenya n'umutwe wa FDLR. Gusa muri ibi bintu, muri aya masezerano ndahamya ko harimo ibintu bikomeye cyane, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika twagiye tubona mu byo yatangaje cyangwa mu byo ibivuga ko igomba gukora, ngo bavuze ko guverinoma ya Kinshasa yari yemeye kwirwanaho, ngo ntabwo yari guhagarara ngo irebe bari kurwana. Yagombaga kurasa ku nyeshyamba za M23, n'ubu kandi ikomeje kuzirasaho. Nibyo M23 iri mu by'amakuba bikomeye cyane, urabona ko iri kugorwa n'ibitero bitandukanye, haba ibyo mu kirere, haba ibyo ku butaka, ndetse no mu mazi. Ibyo mu mazi byo byaragabanutse. Uyu rero senateri w'Amerika Chris Mifu arimo gushishikariza ngo u Rwanda na M23, cyangwa arimo arashishikariza ngo u Rwanda na M23 bafatirwe ibihano kugira ngo nyine ngo umurasirazuba haboneke amahoro, niko ubona bagiye babyandika. Nanone Patrick Muyaya, muramuzi ko ari umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa, akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi bari bagiye kwitabira ariya masengesho. Ni amasengesho ngarukamwaka rimwe araba ku nshuro ya 75 na 4 na 5, hagati na 4 cyangwa na 5. N'ayo masengesho nyine bakunze kwita breakfast. Urumva Patrick Muyaya we akigera hariya, dore ikintu cya mbere yakoze, yegeranyije abadiaspora bo muri Congo, abasaba ko ngo nabo bakomeza kugaragaza ko u Rwanda ari ikibazo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko baraganiriye cyane pe, uko ni ukuri baraganiriye cyane kandi yarabikoze. Urabona ko guverinoma ya Kinshasa ntabwo iravuga ngo reka twebwe tubone tunyuzwe, hari ikindi kintu bashaka nyuma y'ibyo twebwe tubona. Reka nkoresha iryo jambo, hari ikindi kintu gikomeye bano bagabo bashaka ubona batarageraho. Reka mbivuge uko nguko. Mu by'ukuri barimo barakoresha imbaraga nyinshi cyane kugaragaza u Rwanda nk'ikibazo gikomeye ku gihugu cyabo ku ruhando mpuzamahanga. Ntabwo ari muri East Africa, ni ku ruhando mpuzamahanga nirwo rwego bari kubikoraho. Icyo nicyo kintu nanone njyewe nongeye kubona muri uru ruzinduko rwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Ibi rero Chris Mifu mu by'ukuri yatangaje n'ibindi byinshi, n'ejo bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigarutseho. Reka turebe mu bihe biri imbere icyo bizabyara cyangwa icyo bizakorwaho.
ubwo biraterwa n'uko ibintu bizakomeza kugenda. Reka tuve aho ngaho, nababwiye ko tujya no ku kibuga cy'indege cya Gisangani, nabibabwiye rwose. Gusa aba basenateri b'Amerika baganiriye rwose ku kwigarurira uburasirazuba bw'igihugu kw'inyeshyamba za M23, bavuga ko rushyigikiwe n'u Rwanda. Ubona n'ibinyamakuru byinshi cyane bwagiye bibigarukaho, ati itangazo ryavuye muri Sena ya Amerika rivuga ko abasenateri b'Amerika nyine harimo nk'uyu Jimmy Risch n'uwitwa Jane Shehemu bahuriye i Washington kuwa kabiri na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, baganira ku mibanire y'ibihugu byombi, amasezerano n'iterambere rya Washington ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa mu burasirazuba bw'igihugu. Abayobozi babiri batowe, perezida akaba na visi perezida wa komite ishinzwe ububanyi n'amahanga ya Sena, bemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kuba umufatanyabikorwa ukomeye wa Kongo. Bashimangira ko iyi nkunga y'amashyaka yombi igomba kujyana n'imbaraga zikomeye z'impande zose. Ibi ni byo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubundi yifuza. Urumva, reka dukomeze n'impande zose ko kubahiriza ibyo biyemeje nk'uko amasezerano abiteganya. Ibiganiro byibanze kandi ku bufatanye bushingiye ku mabuye y'agaciro y'ingenzi no ku ishoramari rigamije kuvugurura inzira ya Lobito, byagaragajwe nk'inkingi y'iterambere y'ubukungu, ubucuruzi bw'akarere n'ubufatanye bw'igihe kirekire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Jimmy Risch na Jane Shaheen nabo bagaragaje impungenge zabo mu gukomeza kwigarurira ibice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo n'umutwe wa M23. Bongeraho gushyigikiye n'u Rwanda, basaba ko ingabo z'u Rwanda zava mu byabo burundu kugira ngo habeho amahirwe nyayo y'amahoro arambye. Iri tangazo, ibi bintu bihita bishimisha ab'i Kinshasa ku buryo bwihuse cyane. Iri tangazo rivuga ku izina ku kiza cy'ubutabazi kiri mu burasirazuba bwa Kongo, aho abantu miliyoni 26 bahanganye n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa rikabije. Bishimangira ko abagore, abana n'imiryango y'abakene badashobora gukomeza kwangirika nk'uko byari bisanzwe. Amaherezo, abasenateri bumvise ko ituze rirambye risaba ko DRC ifata ingamba zikomeye zo kurwanya FDLR, imitwe y'ingabo z'abanyamuryango wa Wazalendo. Basaba Kinshasa kwitabira ibiganiro byizewe by'igihugu cyangwa ibisubizo bya politiki kugira ngo bashimangire ubumwe bw'igihugu n'ejo hazaza ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Aha, urumva ko bagarutse ku kintu cya FDLR n'abawazalendo, nacyo urumva ko bakigarutseho. Aha ngaha niho nibazaga ngo ese nimba uvuga ko u Rwanda ari ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mukaba mwarasinyanye amasezerano, wowe ibyo wagombaga gukora warabikoze kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mugani zikomeze zotse igitutu u Rwanda? Mu by'ukuri wenda hano tubabwira amakuru, ariko nababwiye ko sometime, nako sina sometime, ni every time, guca ku ruhande biragorana, bituma uyobya abantu. Reka tuve kuri ibi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubufatanye bwa Repubulika ya Kongo, ndetse yewe n'ibi bihano bari gusabira u Rwanda. Ubona ko rwose bamwe mu bayobozi ba Amerika basaze, basizoye.
Guverineri aratangaza ko ingamba z'umutekano zikomeje nyuma y'ibitero bya drone byakozwe na AFC M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Reka turebe rero icyo yabivuzeho mu nyandiko yatanzwe ku wa gatatu ku bakuru b'imidugudu, abayobozi b'imihanda, abayobozi b'uturere, abafite amahoteli, amacumbi, amazu y'abashyitsi n'andi macumbi. Guverineri Uwacopo yasabye ubufatanye bwa hafi n'inzego z'umutekano nyuma y'ibitero bya drone byagabwe ku kibuga cy'indege cya Bangoka, bakita Bangoboka ariko ni Bangoka Kisangani mu mpera z'icyumweru gishize. Ibi bitero byavuzwe ku mugaragaro n'inyeshyamba za AFC M23, babigarutseho rwose, igitero baranakigamba ku buryo bukomeye, bigaragare ko iki cyabaye ikibazo gikomeye. Abahawe ubutumwa bwa guverineri ubu bategetswe gutanga amakuru ku muntu wese utazwi cyangwa ukekwaho icyaha uboneka mu nzego bayobora. Uyu Pauline Randogoria kandi asaba abayobozi bose bo mu nzego z'ibanze kugira uruhare rudakuka mu bikorwa by'umutekano bizwi nka Yeba Vizine na Firimbe. Menya umuturanyi wawe, vuga n'abandi. Ibi bikorwa byatangiye gukorwa bigamije gushimangira igenzura ry'abaturage no gukumira ko habaho ukwinjira mu buryo buteye amakenga. Iyi nyandiko iburira ko nta kwihanganira kuzagaragazwa kutubahiriza aya mabwiriza. Umutegetsi wese uzananirwa akirengagiza cyangwa akanga gutangaza amakuru akenewe azaryozwa ku giti cye kandi ashobora gufatwa nk'umufatanyacyaha. Ingaruka zose ziteganywa n'amategeko. Urumva ko hafashwe ingamba zikomeye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ziriya drone 8 zoherejwe gusenya ikibuga cy'indege cya Kisangani. Hariya rwose ni ibibazo, ubu ngubu hafashwe ingamba zikomeye. Ni muri copo rwose. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Imirwano y'akasamutwe iracyakomeje. Guverinoma ya Kinshasa iracyashimangira ko ubu ngubu ifite point 0, ikagira agace point 0, ikagira Mikenga santere, ikagira Minembwe santere, ikagira za Rugezi n'utundi duce turi hariya tugiye dutandukanye za Rwesankuku barahafite. Ni ibice byinshi bagiye bavuga bati nubwo inyeshyamba zavuze ko zabyigaruriye ariko sibyo, ibyo bice ni twebwe tubigenzura 5/5. Ibi ngibi nabyo bikakwereka kandi mu by'ukuri koko hakomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane, kandi navuga ko mu by'ukuri iyi mirwano iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera mw'abantu. Bukavu rero irageraniwe rwose. Barakubwira ko Tanzania People Defense Force hariya ahantu bakomeje kotsa igitutu gikomeye cyane inyeshyamba za M23, barashaka kubasohora mu mujyi wa Bukavu, ariko uranabona ko bafite na support ikomeye cyane. Rwose. Ibyo ni ibintu umuntu ataca ku ruhande. Support ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urabona ko ibiri guturuka muri Amerika ni ibindi bindi rwose. Chris Mifu, aba basenateri bo muri Amerika barimo baravuga amagambo akomeye cyane, ubona ko ntabwo byoroshye. Gusa n'abayobozi ba M23 barakubwira ko ubu ngubu nabo ubwabo ntawe uri kwizera undi, ntawe uri kumenya ngo ese uyu yankorera iki, ese uyu yamfasha iki, ko bigeze aho bikomeye. Urumva rero icyagiye bakubwira ngo iyo urugamba rukomeye cyangwa iyo amagara yaterewe hejuru buri wese asamaye. Hari ibyo biri gutangazwa n'abayobozi ba Amerika, byose biraza byirunda ku mutwe w'inyeshyamba za M23, kandi nabo ntibari gucisha make,
ngo bamenye ko noneho hari imbaraga zibari hejuru kandi zirimo zisaba ko ibyo barwaniye n'ibyo bagezeho bagiye kubisiga byose, ahubwo bakisanga mu bindi bintu bikomeye cyane. Reka mbashimire rero, turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere nk'ibisanzwe.